Hakamagun jai ki jinge ngide bandon ya ke jingker men haga jingim jongi. Kiba persyang ban yakini syuki. Kiba persyang ban yakini buram. Ko himen ko para bagi how thai Jesus Christ. Ngila yasno naka jim pule beningkau. Utrai upen slorini udang ai jingkerman yangi ba unyalam yangi barok syauta ulum kabakentang ubakoi. Handa en sedang ke jingroy en sedang ke jingkemen. Kane kalongka kubor kabautrai ula kren lemba jeng sekeria nongya tulupa haki pai Israel kibala sa preklen. Minda utrai udang ai jingkermen yeki ha ke kerteng jengu ha ke bor jengu baro kinwan pai biang syawulum kentang. Don gi por ha ke jingim jengi ngis ngau sa preklen. Don gi por ngi kulmar kli. Don gi por ngis ngau jinja. Bad ha kata ke por utrayu pasiau hangi un salum lang iengi un sa pendrang de iengi un sa penwan dur iengi un sa yalang biang iengi sya ke sinda jangu sya ke jingkuit ke jangu ha ka magbuon jai ki jinge ngide bandon ya ke jingker men ha ke jingim jangi badu trai rengka badu trai ngidon ke jingker men banios no ko himen ko para ha ke gospel mindagasni ki apostol kila don ka jingya keren hapadeng jangi ne ngila bandong kila don ke jingya keren nia mano uba ukam krau na padeng jangi nang no kami kata ka jingkwa nang no kami kata ka jingya keren bale kami kum kene ke jingya keren hapadeng jangi mudur bakin mau kila don rengka badu Jesu kila don badu balai kabah kita nyai rengka badu balai ki kelalong ki basarong mano bakwa balong bakarao mano bawa dia ki kerdan ki bakam he ki bakam kinjam na padeng ki paiba uburiu bashayalam daga jing sarong habangi long ki buri bashayalam daga jing sarong kadon ka jing kwan yala de kadon ka jing kwan buram yala de haba shansen shah da kene ka jing kwan yala de but ka jing kwa buram yala de da ka jing sarong ka yalam pinban yangi ban karan be ne kiwe karan tat buram ye kiwe kaba mod haba ngi pule ha ka gospel minda kasngi kala don ka jingya side nia hapatengi apostol lese kala poisha bakutru ya ka kerjing karan tat buram iwe ya iwe pa ka ketino bale ka on kala don ka jingya side nia hapateng jangi lese don uba snow he kindia ula karan bain ya uwe pa ne kala bandon ka jingya dom jingya betar hapadeng jangi banjop ya wepat ya ka argument ya ka jingya keren lese kila keren tat burom ya ki wepa hakata ka jingwat burom nitit haba ngidon kum kane ka jingkwa wan hapo ki ingasem wan hapo ka imlan salang kala don bon gi jingya side nia ban pens ngutu ya ki we ya ka argument jangi ya ka nia jangi ban ngi karantan burom tenteng lese ngi persyang ban lumlang ya ki paralok ki bayade jingmod badni ban kershan yangi ngila ban yo ya kum kane ka jingjia kabadang jia hapadeng jangi kabamod ya kine ki apostol ki bas ngap nau Jesu ya ke jingi kai ke babon jai bakumno ban pen kra yala de naga benda ka bane kila ngop hakane ke jintin ju bat ke jimpan shoy nama kila stang ban snow sarong kindia u Jesu hikai kumno sukki baduk kamensiyam kahima o balai kalong ka junki u Jesu la hikai ki ballong ki basne भरे u shakri
ubakwa balong yo buram ude balang syakri jongi wei ujisu hi ula saide ki keja jongi apostol ujisu hi ula ba ya kadem pala ula karen bonsin ukono bro ude ban shashitam bad ude ban shaya bad hakasni un samipa ula kadau ya ki apostol bon ge jingi kai ula peniru ya ki apostol haba shayalam daka jingsorang kay kaban sajia ula yasno ya ka jinkran kor jongo jisu persha ki parisi ula on board sin kor dit ki parisi but ki sadusi but ki start ai nama pi pen ki jinkit ya ki way hendra yalla de pimierap kindia jisu la kadau ya ki pilong ki beri bala shayalam daka jingsorang ki apostol ki layos no ya buon ki jingi kai jongo Jesu Christ kumno baki de banlong ki basngere Henry what had been buon ki jingi kai jongo Jesu ngiyoi baki la kongo biang ban sha yalam daga jing sarong haka jingi ka jingkwan lalo ka jingkwan buram buon sin ko himmen ko para what habangi don hasinda jongo Jesu Wat lada bangi long ki patre badu Jesu. Wat lada bangi don ke jingkwa ban syakriya utrai. Ngi haban snowutu ubamen un penshoy ni. Ubamen u up ban yalam bakala ni. Kumba ubamen ulale hapadengi apostol. Yalam yeki baro syaka jingya side niya. Haka juga pornius no u yani sulawan ko Jesu haka kertan jame uwe ubri ube uksui Jesu yake badan batpi ne yake bam don persha ya u Jesu ki don batpi ki bayasha batpi ki don kibriu ki don bor banyale persha ya utrai wat haba ki dang jingai lese ki ngei ya u Jesu Henry kine ke apostol ki badan hasinda jongo Jesu kimdan bor ban be uksu idu bawan ban pensho yeki bayalam yewu yeki shaka jinya saitnia ujisu hi ula ai bor yeki ujisu ula penkamti yeka bor halo jongi ban be uksu Henry minda shi por ar por uksu ki ula yalam yeki shaka jinya saitnia Henry uwe patu brio ubam don batki ulalaban be uksui kani kalong kajingma hapadeng jogi yaki kon ge badon hasinda jongo Jesu kingop shingop hakapop lese ki pinja burom ya ubale lese ni kum ge shakri jongo bale ki ba jan badu Jesu ki ba penbana yaka kupar babha ka penban ka yalam ingi shaka jingcha tentang nios ngau ya ke jingjia keleng siapangi rinium siapangi lindo siapangi nong trebanga kibangop siaga jinja pura bale haba wan ke dakka shinjungu bamen ngim kendit bentrino ni shaya u bamen banyalam ini nios no tentang ya ke jingya kajaha kabalang hapadengi lindo hapadengi baharo hapadengi ripai hapadengi balang hapadengi ringet hakabalangshno kiba persyang ban yakini syuki kiba persyang ban yakini buram kane baro ngiyosno habang ngiyoi kumkene ke jinjia kaya kabangi deban sautu nilastang bandu bor halero baman nistang bandu bor halero baman ban nimdon bor ban be ya utau bamen ya utau uksui wan ban penshoyani ban ni kongo pinban ya ubamen ni stang banyos no kerlang kaba po ya kabenda jongka jingiyo kardan don bun ke buriyu ki yatan shuki lese kala banjia haki inga semchon mano balong ubakam kra upane ka kami ne kikol ne ki himen ki pala don ka ne ka jingya kajia haka balang shnong jongi lese haka parish ka jongi ko himmen ko para haba wan kum ne ka jimpar ka hapo jongi ni deben sauto u bammen una stamban shin kapu ni haben pin kalain ya ka jing duwai bon sin
Kaka jingma kalong ubamen pens ngau yangi ban kran tad burom yakiway. Habadon kano ka jingjia ubamen pens ngau yangi wat yaki bari balai ban kran tad burom. Tendeng habang yus ngau yaki jingjia kelai. Nistang bandong kaya ka badang jaha ka balang. Tengi kadau yaki lindo, ngi kadau yaki bishop, ngi kadau yaki cardinal, ngi kadau wat iya upa bakuin. But ni kadau ru yaki pai ringet bandong ba kadon ka jing siniyo. But nistang ban karantad burong. Mano ba pens ngau yangi ban karantad burong badai upaman. Baru Jesu wai yaki linti yangi kumna ban light nuid na kane. Tolong kibas ngevore. Te naga daw haba ki apostol kila ya side niya ujisu ukodi gikinna shasunda jongu badu on pe pede bandon ya ka jinglong jongine kinna onde ban sha ya ubamen ban pen shoyepi kikinna ki ya burom markalia kim don kata ka jinyas jing snow per kim ju don ka jin bishni kim ju don ka jin beta ki koloi banya de paralog bat ki parakina ki alakai bat ki ladadang ki jimba kala ki koloi ban mak koloi ki kamen ki arisa bat ki akudut bat ki koloi ru balong bapindrit yalade ki don ke jing shida mensia bujiswam ban light na ke ne ke jing sorong ban light na ke ne ke jing kwa burong tolong bakoloi ban bu dia ke nuksa jingim jongi kina te kadbang idang sngewerit mensiam ubamen pejingai u Francis ni says bakuit u kendo juri abaro kinongbu jongu haka jingim mensiam balong ki bas sngewerit mensiam kawe ka jingi kai ka bakrao jongu Francis ni says bakuit kalau balong ki bas sngewerit mensiam Wad num persyang balong ki bakarao, 100% balong ki bas ngeveri. Haman lagi jing duai, ni deban dunia kene ke jing long hangi. Habang isyam hakamatu trai ni duai, ni deban duai, ko jisu pelong yangi ki bas ngeveri mensiam. Bau trai un penjanai ya ke jing imcha. Ko himen ko para, hagani liu kirish bakui, tungin duai. Ko trai pelong yangi ki bas ngeveri mensiam. Vengno nangi yaka jingkwan burong. Pen kul yangi naga jing sarong jingim jami. Jing sarong kemat jami. Bangin long kiba yakershan markalian. Haka jingim jami, haka ingasen jami, haka imlang salang, haka balang bakui jami. Enyaro ya utrai Jesu Christ. Amen.